بناوی یزدان دلوان مهریبان سلاف خود الوبن دم و چاخوا خوش و گش بن همو بینر و گهدارن ازگها بویر اف ام هون لسر پیلا 103.5 لما گهدار دکن و دریا رو پلا مده بویر عربی برنگکی زندی لما تماشا دکن از مازن هارونی ما از دریا برنامه چروسکن روژیه ده با آوائه کی زندی روژانه بواره بم هیوی دارم ام سودیج ناوروکا همو خلک وی برنامه بگرن ناو نیشان خلکا میا ایروژی گلی خوشکو برا رولا زانیاران دشیرت و بلافگرنا آشتیه ده زانیار هرتم دبیجن خویا جواکینا چما خویا جواکینا جبر عقل جواکا کسی زانیارن جبر پیشنگ جواکا کسی زانیارن جبر یکو جواکا برو خلاصیه و دبن کسی زانیارن یکو آشتیه بلاف دکن کسی زانیارن یکو آرامیه چه دکن کسی زانیارن یکو پیشکتن و شاهی و خوشیه چه دکن کسی زانیارن برکت همو کسی هیا هر انسانک جی گاره آوا کرنکی بکه دی جی خودا دی کار خودا رولا کو دی جواکه دی دلیزه کاره آوا کرنکی بکه دی دهما خودا کاره بکه کی بی بلا او بی چی بی بلا او بی ارکی بینا کاری بی چی بی جی پس گریک نینا گاره آوا کرنکی بکه هر انسانکی لسر کاری خوا لسر ارکی خوا د پسپوری و فهم کرنا کاری خو و ایش خو ده به انسانکی زانیار ام گشتی سر زانیارات بیجن لیبل جاره وقتی کو ام آخافتنا زانیار ام دینن سر زمان همه راست راست بالا انسان تیک شاندن سر زانیار اولی زانیار باوریان نا تختور جی زانیارن د بشه خودا د پسپوریا خودا اندزیار جی زانیارن د بشه خودا و د پسپوریا خودا و یه افوقات جی محامی جی زانیارن د بشه خودا د ارکی خودا و هر وکیدن هر یکی حتی صنعتکارک جی صنعتکارکی صنعتکی دکه انسانکی زانیارت کاری خودا د ایش خودا پسپورا تیگه هشتیا جبرولی جی ام دبیجن همو کس دکوه دبن وی ناو نیشانه هنه دا دکوه بن وی خالی دا کاچلو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبیجه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هر یکی جووکی شوانکیا و کسی دبن دستی ویدا بر پرسیار جوانا دیمک هر انسانکی جی امکارن بیجن دبشه خودا وکما گوتی دکار خودا پسپوریا خودا انسانکی زانیارا لی تایبت دورده ام دبیجن چه سلاف میشی جوا تباره هنه کسی کو الویدر سلاف المدکن خود تعالی روجیا و تواجی قبول بکی تایبت ام چه دبیجن کسن هنه مبوه منون خویایین جواکا دا ناو دنگن ناو نیشانکا واهیا ارککی گرانتر مستر لسر ملیوانا هیا نوکی همو کسی دیتر نیجی دد مزین جواکی دا وقتی ناوی ویتی گوتن همو کسوینا ناس دکی رولا هری مزن باری هری گران بهتر دکوه سر ملی واکسا کسی کو پیشنگتیا جواکی دکن جوان کسا جی زانیار اولا اسلامینا زانیار اولو باوریا هموانا او پیشنگتیا جواکی باوری ایمان دین اخلاق تمثیلا پیغمبرا دکن میرات خوری پیغمبرانا وکی کو پیغمبر علیه الصلاة والسلام بجه العلماء ورثة الانبیاء انسان زانیار میرات خوری پیغمبرانا
پێخەمبەر دەبێژی عليه الصلاة والسلام پێخەمبەراژی زێر و زیف شون خۆ دەنەهێشتنە لێبەرێ زانست شون خۆ بەهێشتنە میراتخۆرێ پێخەمبەرانە زانستێدا بەلافکردنا قەنجیێدا بەلافکردنا ئەخلاقدا هەڤگرتنا civakێدا پێشخستنا civakێدا di tiştê baş da di rûnandina nirxê ئەخلاقی و پیرۆز di civakê da di wê derê de mîratxwerê pêxemberana û ser rê û rêbaza pêxembera silafê Xwedê li wa teva bin dimeşin. Ka çilo pêxembera rol di civakê xwe de wê çaxê da rolekî pir mezin leyîstin karî bûn wa civakê hewqasî reştî û tarîbûn û paşketin û nezanebûn û tiştê nebaşê di nav wa de heyî hewqasî li ber xwedan karî bûn wê civakê biguherin rûwekî pak û paqij bidine wê civakê karî bûn ji dêvla nakokiya bikin hevgirtin karî bûn ji dêvla nebaşiyê başiyê di dewsa wê de rûnênin karî bûn ji dêvla nezanebûnê zanistekî di dewsa wê de rûnênin karî bûn ji dêvla kuştin û şer û pevçûna da aştiyekî û aramiyekî belav bikin karî bûn ji dewsa haşa tiştê bêexlaq da karî bûn exlaqekî di nav civakê de rûnênin exlaqekî baş bidine pêş civakeke hevgirtî bêferq û bêcudahî çê bikin ava bikin wallahî ez dibêjim rola kesê zanyar jî nekîmî rola wa pêxembera ye yanî çilo ayeta pîroz dibêje Xwedê Teala çilo emir li pêxembera kiriya wilo emir li insana hemûa û insanê bawermend jî kiriya yanî erkê Xwedê avêtî li ser milê pêxembera heman erk avêtiye ser milê kesê ku pêşengtiya civaka dike û kesê zanyar û karibê bibe qudwa bibe mînak civakê re lê ez li vê derê çi bêjim mixabin niha ku em hinekî di ber çavara derbas dikin her tim ez dixwazim mînak wilo ji civakê bin û jiyana me ya rojaneya ku îro em tê re derbas dibin rewşa ku miletê me îro tê re derbas dibe em dimeyzênin yê ku pêşengiya civakê dikin rolekî qels heta astekî pêk dînin yanî ne ew rola ku ji watê xwestin yê ku xwekirine zanyar di çi beşî de bin bila du wî beşî de bin eger olî bê eger siyasî bê eger pisporiyên dîtir bin di çi beşê civakê de bin em dimeyzênin rolekî qels dileyzin dijberî civakê tên bercewendiyê xwe yê kesayetî pêştirin cem wana ji civakê û avakirina civakê qizincikirina wa ya kesayetî ji wa re pêştir e û girîngtir e ku civakekî qizinc bikin û civakekî ava bikin em dimeyzênin dengê wana bilind dibe ji bo xatirê çi gelo ji bo xatirê ku qîr û hewar bikin bêjin gelî bira gelî xwîşk û bira gelî mirovan werin em destê hev bigirin em nakokiya ji nav xwe hilênin tişta çû derbas bû qediya em gavê bi şûn de neavêjin em gaveke nû gaveke avakirinê em bavêjin pêşiya xwe û em li dûr meyzênin kîjanê ji vana dikin ya ewilî dikin yan ya didowa dikin ji dêvla wilo bikin garin beşek ji wana heya garê civakekî rakê û nerûnênê ji bo xatirê fikra xwe ji bo xatirê bercewendiyê xwe ji bo xatirê ya wî bi ser bikeve û tevlû ku şaşî bê ya wî bi ser bikeve û ya
بەرامبەری وینا بن بکەوێش بۆ خاترێ بێژێ چێ بێها دەدیت و ئەبسەر کەتم فلان کەس بن کرد وایە می چوو سەری یا وی نەچوو سەری بەس بۆ خاترێ vê ئاخافتنتەنێ یان ژێ تشتێکی قزنج بکە یان ژێ کورسیکی قزنج بکە یان ژێ پەرە ناقزنج بکە یان ژێ یادیتر و یادیتر و یادیتر گەلک جوورەی بەرجەوەندیە وی زمانی دەچێبوونا ئیدینا هێنە هێژمارتن ئەف بەشێ دووە تایبەت زانیارێن ئۆل باوەری واللهی ئەس بێژم ڕۆژێکیش ڕۆژا یەک پێخەمبەری گۆمان ناکەم یعنی ژبەر ئەڤنا نەلایقی کەسایەتا پێخەمبەرایە بانگا فتنە و فەسادیە و تەحریدا تائفی بێ و مەزهەبی بێ و ئەگەر نەتەوی بێ ئەگەر چ بێ تەحری دەکردبن سەر ئەساسێ ڤا تشتێ هەنێ قەت پێخەمبەر تشتێ ولۆ ناکە نابێ ژبەر چێ ژبەر لازمە پێخەمبەر هاتنە وەکی گرێدانا جواکی وەکی بەندا جواکی پێخەمبەر هاتنە ji bo avakirina civaka hatine pirtûk û tealîmê pîrozê bixwara anî jî hemû ji bo xatirê civakê ava bikin hatine belê dikarê pirsa xwe bike yanî pirs vê dê de pirsa bikin em karin bersivê jî bidin bixêr û stamet ji ber wê nehatine lêbûyerê ku niha ser destê me niha ber çavê me re derbas dibin em li pêşiya xwe dibînin ciyê mixabiniyê ne یەک و تەحریدا فتنێ دکن تەحریدا کوشتنێ دکن تەحریدا تالانکردن و وێرانکردنێ دکن تەحریدا بێئەخلاقی و دەستدرێژاییە مال و ملک و ناموسا خەڵکێ دکن مخابن بەشێک زانیارن و کینە زانیارێ ئۆل و باوەرینە ئەگەر یێ ئیسلامێ بن و ئەگەر یێ ئۆل و باوەرینێ دیتر بن ئەگەر نەنهاژی بن دبەرێ دەوێ ڕۆلێ لەیستنە دبەرێ دە ئەو کارەکردنا بەرێ دە پێشەنگتیا وی کاریکردنا دبەرێ دە بفتوێ وانە ئاخافتنێ وانە فتوە نەفتوێ مسلمانە تەنینە فتوێ مسلمانەژی هەنە و یە مەسیحیا هەنە و یە ئیزیدیا هەنە و یە یەهودیا هەنە و یە هەمووە هەنە هەتا فتوێ سیاسیاژی هەنە ji bo xatirê ئاخافتنێکی فتوەکی وانە دنیا ڕابووە و نەڕوونیشتیە مەجازر و قەتلعام و قڕکردن سەرێ مڵەتا داهاتیە ji bo xatirê ئاخافتنەکەوی فتوەکەوینە bi sed hezara bi milyonê insana bi fetwê wane hatine kuştin bi sedê mînaka hene ez karim hene bînim Rusya wextê ku dest karê xwe kir dest şerê xwe Ukrayna kir serokkomarê Rusya çû cem kenîsa ortodoksî bereket bir pîrozî bir ji bo xatirê papay kenîsê pîroz bike vî şerê hinê dest pê kir û hinek hevalbendî wî yê musilman jî pê re bû û yê beramberî wî jî wilo kir yê Ukrayna wî jî wilo kir yê me musilmana dil meyzênê dil fetwê sunna meyzênê tehrîrekî ecîb dikin ser kuştin û talankirin û qirkirina şî'a û mezhebê dîtir û tawaifê dîtir tiştekî ecîb ji nav sunna da yê tundrew hene vêca yê ku navê eger em naxwazim nava bêjim gelekî yanî naskirîna yê ku 24 saeta tekbîrê wana digihine heta dawiya dinyayê û kuştinê dikin vêca ew musilmanê derdorê xwe jî sunnayê derdorê xwe jî kafir dibînin bêjine wa werin îmana xwe nû bikin werin careke dîtir şehdebûna xwe bînin û dîsanê nûka derbasê musilmantiyê bin ewqa ilmê we xwendî û ewqa karê we kirî û ewqa zanista li cem we heyî hemû bê qîmeta qîmet jê re nîne çimanê ji ber ne wekî fikrî wî ye ne wekî îdeolojiya wî ye kesin hene tu ji wa fedî dike 24 saeta dil ser sosyal medya tu hat bînê
سر قنوات اكران فضائي تواد بيني شيرتا دكن 100,000 انسان الوا تماشات كن واجهدار دكن وقتك وفتنك شيد بي صراعك طائفي مذهبي شيد بي جهم خابنية تدمزين يبونا بيشنج التحريضة فتنة وكشتن وقتل عامه اف سنية واف شيعية واف علوية واف كردة واف اسماعيلية واف نزاتشية واف نزاتشية واف نزاتشية اف درزية اف مرشدية وناف باكرن وجه هريكي تهمة حاضرة ولقبي واجي حاضرن وتوان باركرن قالب كريا وجاهزة وكتوقك يا همت جابلي بكي بتكي بأسفلان كسم تمام حاضرة توان وتهماوي حاضرة ويلي بار بكي وجزاي ويجي بريد مجيوي دا حاضرة ويوي جزاي بكي دویدری دا پرسك هي دي بيجي سيبرانا وزكاة خوددنا هف ووضع يعني ورو شوايا مادي برخوشة اي والله زكاة الانسان دولمند ناچه يعني اري بركي ام بيجن برا مظن بونا جهدو جدا بونا هركي مالكي وانا باشقه چه بويا إلي نفرز سروانا نفقة ومصروف الهفدو بكن لخد تعالى قلت يا إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين هش صنف خد تعالى هجمارتنا إيه ديندارو إيه رينجبرو في سبيل الله والغارمين أفهمه مصارف زكاة هشتن يا أختي دولمند بي والله نجفا كسايا إيه زكاة وانا ناچي الفيد ريدا زكاة وعين من يستوي وانا دا وكي زكاة نداي أما ولو فكري يزبيش براكي دي ترجي برس دكيل فيدري دبيك جواتكي درونشتينا ولو هوالن جواتكي درونشتينا يكيجي ولو جدزي وافا بآگاهي وانا ديمن انكشاندن وجبو خاطري بشيني جهنكي دي ترى والله بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيجي المجالس بالأمانة جوات أمانتها أو جواتا تتيدر ونشتي بلكي أزدوي جواتي دما أستدبين مزا أخافتنا كيدك يكي ديتر الويدري حاضر بلكي زوي أخافتني نك جبر دلي من الورا حتى أزويش تغاديت بيجم جبر بيشتا مجوار راستا أزوي أخافتني بيجم أزوي رونشتني حتى بلكي أدرونم هنكي ديبن بلكي زوي رونشتني جي نرونم بلكي از بشوازكي ديتر أخافتني بك ديمك جواكا تتيدا أمانة استويتا دا دوي إنسان نباشي الوي جواكي نكي خيانة الوي جواكي نكي تشتك بي بآگاهي جواكي گشتي بي تشتك بي دركوي دروي وي جواكي وهگر تايبت بي دوي دروي وي جواكي دروي آگاهي وي جواكي درنكوي لي تشتكي گشتي بي أخافتني گشتي بن نتايبت بن إيدي وكي جواكي نورمالا درباست بي لي نابي بآگاهي وانا تشتكي ولوبك وما شاء الله هناك والويدري برسوي ددن أو جي آري كاريا متكن برسوي دا ساعتا واخوش بي إيدي وقتي أم فادي مني هني دبينن أم فا آگاهي دبهيزن أم في أخافتنا هني أم قهدار دكن إيدي إنسان چب سري بيناتي وكي إحباطكي بيرا چيد بي تپیشنگی جواککی 24 ساعتا تشيرتا الجواكيت كي تا زانست خونديا تا علم خونديا تايبت زانياري اولو باوريان تا كيم زيدا تج غيري خوا تبهتر خودي ناس تنشان دي قانون و قرالي اولو باورية تزاني هناكي أخلاقي جواكي تبهتر تتدا كوري
وەختێک و ئەم دەبینن دەبێ وا بکوژن، وا شەرژێکن، ماڵێ وا تالان بکەن، دەست باوژن ناموساوە، ماکەم زێدە واژی بسەرێ مەولۆ کرد. ئیتە ولۆ کرد دژی وەکەوی فەرق و جوداهی نەماد نابەراتە وینادا. مادەم تژی وەکی وی دکێ فەرق و جوداهیاتە نەما. تژوینا نەچێتری بسەرێ دەرزیەژی ئیدی تژوینا نەچێتری. دەوێ دەرێ دەژی ئەس دەبێژم وەکی بانگێکی، وەکی هێڤیەکی کەسێ پێشەنگتیا جوواکێ دکن، دەوێ ببارێ جوواکێ بەحسە هەن، بەرپرسیاریە خۆیان وجدان و ضمیر و مرۆڤاهی بەرامبەری کەسایەتا خۆ و جوواکە خۆ و خودای خۆ بەحسن، گرانیە بارێ خۆ بەحسە هەن و ئەمزان بن تەفدە سبا ئەمێل بەردەستێ خودێ بسەکنن و خودێ حەسابش مەتەوا بخوازێ و دەوێ دنیای دەژی جوواکێ حەسابش مە بخوازێ و ضمیر و وجدانێ مەژی وێ حەسابش مە بخوازێ و ئینسانیەت و مرۆڤاهیە مەژی وێ حەسابش مە بخوازێ. ji ber wilo jî divê em tev heriyekî ji me ciyê xwe de bi rihê berpirsiyartiyê nîzîkî civakê bibe, nîzîkî nirxê civakê pîroz bibe û karibe bibe destek di hevgirtina civakê de belavkirina aşîtî û aramî û biratiyê di nav hemû civakan de ta xelekeke dîtir mijareke nû hûn bimînin di xêr û xweşiyê de bi xatirê we. حالي جي خيرات